Duarbogri Mondol Health Volunteer arani ki pamanpon. Karbi Anglong alota Biswakarma Puja along Katalondun. Salawar langteng ahitialong KSA kang dangamay kang nipon. Balipathar number adarsa ahawar along kedo cheklo long so art along humri lote kumlin ke soy ketip asai pechun ponlong ji. Kardom pini abirta thanbang pini limalin timungpi non arjukta birtang tonpen. KSA Bakolia District Committee Penchapatir Piponsi Salawar langteng ahitialong KSA Salawar aro kimi ke dengpon. Patumi bangso amai chesong timung pensi mai cari ponlo lapen mai ge phalam the rameswa terang ahin pensi pachini ponlo. Patumi bangso amai long aluhiaman pensi tongdun AGS KSA Central Committee pen ajai rong chehon Rensing Rongphar Rostoming Leng Nijang Karbi Anglong District Committee pen AGS KSA Jetli Kro Kolonga KSA aro amai phubi Rensing Ronghang lapen KSA Puloni aro Hawar ke hararo Jaipong aro lapen Bokolia aro atum chetong dun si maya long RDP dun. Patumi labang so maya long ke damtang chiti ni phai pliara ni Karbi Peace Accord mate lamdon ke chetokalong MAC ang hoi ing hoi kep ke open for all pu 2.3 close along ke bipon kok ke nilitum ta chedon dun thek the pusi pherang ke karjo ahut nang pachini dun. Hawar ke haten long bamon rongphar 365 News India. Pini nilitum KSA dak selawar hawar long puthot nilitum Karbi luchar ya song hin pen bang mahang pathek thulo se pini nilitum long ladak selawar hawar long risoi jang tum penan nilitum long na cheto dun lo ladak tum bang KSA phan ke claim ke damji phan de rada phan ke claim ke dami tum penan aning ke pung dolo aning ke hang dolo sojok pini nilitum long penan armu na chetong dun dolo la penil tum bang pini ladak committee seng lo KSA la selawar branch committee pula solong nilitum maipu mi long tiso phansi jong pon lo la penalang litum long claim cherap dunji tum tame penando litum da bang thong ke bag so committee long do la penil tum lada niltum pen jogjak lada nitum bang pharo bag armu chetong do sinilitum long pinidak la so mai long cheparai pon thulo je dak salawara long dak la so long ria long kopima kisung ke do pencheng lo kaprek ke charle hin ke pa phio pustame niltum dak salawar branch committee pen patir pi ponsi la daglom ni tumba organize la tum organize patir pi si daglom tame claim dampu pusing ni tum hanang than lo pen ni tum ni arong pik pini dak central committee pen gewang mustame penangan ladang ni tum wang pen ladak arong along penan chini lo kaprek kawe ason tame ke chale hin kawe pen cheng lo kido ke thak tame dak sum pik pila silahai huye pen wang pen ni tum penan chini la pen ni tum kai ke tame labang so kache songalom tame nitum kengkam tame che Jordan ji la penda kopima dage sung longam tame nitum central committee hin pen tame pen Bukla district committee hin pen tame ka ke tame ka chera piche dunji phansi nitum chisik ding no Balipathar number adarsa ahawar Dharmo Singh be arong amikar Pro1 Singh be alangli ke damtang Surikre sirkebra troksi aningkan chiklo longso art mate CLO ingpu ponsi pini arani an kitip ke theng asai klem pon bomlo lason se alang lihin pen kason se pon semen sangti pen arna makumlin nok bea kumlin la pen kaprek mondir along tami alang li pen si arna makumlin tip theng ponlo lason si prabhu so mondir along arnam akumlin anta alang li pen si tip theng ponlo pusi pherangke karjo ahut nang pachini dun lasi komatnia korte injira tumjong si arnam akumlin la pen kaprek akumlin selam jining hangdo pulo tangte nang humri iktami pusi Pro1 Singh be ahin pen nang pachini dun alang li contact number lake 9365420546 Ruithulo 9365420546 Borpothar ben Jotno Singh be 365 News India Dolang li fan be fan tapan kitip ma kasemar kipaklar ma anam mohor kipachingli thek pen kaslam thek pot alang li fan churu lo lapen alang li kithek ajoine Karbi Anglong KAC kachari pon kithek dingatum stame alang li fan isi fan mate lapan kithek kabor I amina jakong ma kachebor ibon pen apuson kaslam thek kipaklang thek kipaklar thek arna mohor kasilam thek ke ilhin pen churu pik lo alang li fan churu pajir lo lapen KAC kachari tum stame kithek ding tum stame apuson kithek ma kachinia fan isi kerap pedo pon asante neparji pusi nilihin pen chuning ridula apen nili disobai pen
labangso amurti keselam Prabhu Shiv amurti jenitum timung hempen dak alang lilong kawan belong si labangso murti nang pabonai lo lapen alang li nang keselam pi nang paklar pi at ma liralon pen jenitum haningar nang parong set pen nang pacit heglong pot ndi pin tame ningkang sampaji lo Nasi nilai tumpini ke labang so motis tame kacit ponje arnila. Niphai kre troksiar ni Sildharampura longpor phai kep malompen pangcheng ponsi COVID-19 mate corona vaccine ki pipon. Pirthia dang alongkar omthlo pakiso corona pen kachipa jogdun thek japhan Sildharampur sub center asai hemalong corona vaccine eng prim pipon. Lapen along kaprek PHC sub center adimalong setami corona vaccine eng prim pipon bomlu. Lason si Sildharampur sub center arlo along bang troksi kebra ke thoma bang phubang phetuma corona vaccine eng prim pipon longlo. Ojit Bora supervisor SW hin penang pachini dun PM Narendra Modi mahang ke thekar ni pen pacheton dun si dokmoka PHC arlo Sildharampur sub center along corona vaccine pipon lo. Sildharampur sub center along corona vaccine eng prim ki pipon asai along kacharab dun ANN nurse Rina TP lapen Purnima Boro Midhi Asa supervisor Klembang Phi Asa Klembang Phi Sirateron Pi Rina Phangchu Piatum Cherap Chitu Dunsi Misen Pen COVID-19 vaccine eng prim ki pipon asai pachun pon Dongmukak Pen Ruby Singh Hanse 365 News India আজি ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মানে কোভিড-19 ভ্যাকচিনেশনৰ কাৰ্যসূচী লৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ ঠিক সেই ধৰণে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াও তেখেতেও আমাৰ অসমত সেই কাৰ্যসূচীক মানে পালন কৰিছে ৰূপায়ণ কৰিছে তাৰ উপলক্ষে আমি আজি এই ভ্যাকচিনেশন আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দকমকা হস্পিটেলৰ আন্ডাৰত Sildharampur সাব চেণ্টাৰত আমিও এই মেগা ভ্যাকচিনেশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো সেই উপলক্ষে আমি আমাৰ গাঁৱৰ এই সাব চেণ্টাৰ এৰিয়াত থকা মানুহবোৰক আমি ভ্যাকচিন ল'বলৈ কাৰণে আজি 2-3 দিনৰ পৰা অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰিছো বা জনাই আছো আৰু তেওঁলোকেও আজি এই কাৰ্যসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত সন্মান জনাই তেওঁলোকেও উতফুতভাৱে ভ্যাকচিন ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আজি আমাৰ এই আশা কৰা ধৰণে আমাৰ ভ্যাকচিনৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আমাৰ যি এক নিৰ্ধাৰিত এটা পৰিমাণ আছে আমি নিশ্চয় আজি সফল হ'ব পাৰিম সেই আমি আজি আনন্দিত আমাৰ এই ভ্যাকচিনেশন প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিব আমাৰ বৰ্তমানলৈকে 22 জনৰ ভ্যাকচিন দিয়া হৈ গৈছে আৰু আমাৰ এই আমি ডকুমেন্টবোৰ মানুহবোৰ আহি আছে ডকুমেন্ট তেওঁলোকৰ ৰিসিভ কৰি আছো তো আমাৰ কাৰ্যসূচী এনেকৈ চলি আছে Bharat Piangkang Biswakarma Puja Katalona long pacheton dun si Karbiang longangkang pialong ta talon dun. Lason si Corona Protocol pate pekpon pipin pen Karbiang long hawarta along di pupen chenglok Biswakarma Puja talon dun. Biswakarma arnam kethip kesoy kirimakuru sarma te arnam pukoy ponsi Hindu aron ke kroyatuman. Patumi Bharat Piangkang along pacheton dun si Dokmoka PHC Department atum pen talon dun. Bangso along Rajiv Bora AEE Bikram Teron EE Mohantiso JE Debo Sarma AE Tumpen Ningje Pon non kewang ji PHC asai do anta misen pen ke claim pon thek japhan hirjumi chuhang pon la pen dokmoka PWD department a hin penta talon dun bangso katalon ponalong goreng ke claim bang phu Rubindro Rongpi Borbabu SDO Bodon Singh Tiso Borsing Bek Sarmon Kro Alom Teron Birang Kamar Terang atuma hin pen nang pachini dun dokmoka PWD along sai ke claim pen hem konglong ke bek atum ke do ke dam ok pran ke misen japhan Arna malong hirjumi chuhang ponsi misen pen sai pachun pon Peneng asengkan 2021 hangkan la Biswakarma Puja ode tim ase karkli pura lengla meke nasi peneng tanil tu manikan wang sontalon sita peneng ke jola COVID-19 protokol ta mani nai bukan se amune ta phao edalo peneng ke anikan wang son patheu lun ke kan lapson ta peneng ma ke patu o tai khedet bojo nasi ne dom peneng ke la arnam amo akhir jume jo hang phan sonasi mane claim cholo nasi
Frang ate gini tuh kilun ke kan do drama anda bisa selo. Sta non ke la situation pe naman. The long so COVID-19 ru pe naman si. Ini tuh mana pathe oje pan mang me lo. Rong rup kita lekado pan lang pithe ka pan rada pan jerap itu dun pen lang jun long ya pan peneng ta arnam arin kan bang son si peneng ta kardom kar di pidulo bol sita peneng bang asap su ka ateng pen pithe oi dalu mane la COVID-19 la sopa doko masih sorkar pen ta pijum hek nai pusi asap su pijum che si nitum kardom kar di pidulo rat ka chingrum ta pan pidu di dalo la si sona teng si kado la nitum la la ki chuklem chodam sai ka chuklem chodam tu antum se la su dak kardom kar di pedolo pini so la modon pi eprang misen apa arna mani pen भारतीय जनता पार्टी दुआरबगरी मंडल हेल्थ वॉलंटियर कमिटी रोतुम दुआरबगरी अपार डेहुरी आरा तुम फान आकेहाय हरिसन सिंह नापेन पतिर पीपनसी बांसोलोंग कोविड प्रोटोकॉल प्रिम किपियालोंग आरडीपी दुन दुआरबगरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारो अपार डेहुरी एम स्कूल हेमलोंग इंडिया देरालोंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी महंगे थे गानी माते निंकान ट्रॉक्स कैब राइसी की चौगानी पचे तोंदुन पेन भारतीय जनता पार्टी आरो दुआरबगरी मंडल प्रेसिडेंट खनसिंह लेखे पेन अपार डेहुरी पियासलोंग हरिसन सिंह नारा फान बेटा पीसी आतुमी लदाख अपार डेहुरी एम स्कूल हेमलोंग बांसो कोविड प्रोटोकॉल प्रिम के एन ए तुमाफान चिंकी चिथान पन पेन बांसोंग प्रिम एनांजी पुसी रारा तुमाफान पचिनी पेन बांग फारोई सीसो से मुल्लो कफान बांसो कोविड प्रोटोकॉल प्रिम पीपन लो लासोलोंग पेन चिराप नाची तोदुन लके डेहुरी मॉडल हॉस्पिटल लोंग साइक्लेम बांग फी लापेन आसा तुमपेंसी चिराप चेतोदुन लो लके सिका किलिंग पिनार्स डेहुरी मॉडल हॉस्पिटल काचेतेरांग पी आसा प्रमोदा तेरांग पी आसा लासोनी केन इलांग बांग फुआ बांग फियाफान पुसितामे प्राप्जिन पेन के एन लापजिया फान पुसी थान बचिनी पोन देहुरी पेन अमो सिंह टी 365 न्यूज़ इंडिया पिनी इलेक्टुम इंडिया डेट अलोंग इलेक्टुम कटिंग होनाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अमहांग केथेक देंग टॉक्सिक केब्राय सी केचक रासो केतालन पन अलोंग इलेक्टुम भारतीय जनता पार्टी अलोंग आरो कचे राबदुन निलतुम हेल्थ वॉलंटियर बीजेपी हेल्थ वॉलंटियर अभियान कमिटी आहिन पेन निलतुम अपुलिंग तीन अपियास तीन अलोंग लासम सले वैक्सीन की पियलोंग कचे राबदुन असाई क्रेम लासोपत निलतुम रात अतुम भान कपांग रूम असाई पिनी के देंग पन लापेन डाक कचे तोंग kadok awe lapen dak apar dehuri vaccine center along itu main dak nak pangrum heri sire hala ba Harrison Singh na lapan sini itu nang kontak lo alang di nada kadok awe la vaccine ken e arata tumpan an kapangrum pon alang lapan choro lo lapen medical team atum nili tumlong nang kedun atau kita coro lo apen nili tumlong do duar bagori sele BJP mandor presiden konsing lekhe akahai apen punon kado kawi kedoan atau manta coro lo lapen non nili tum nili puji ki pamang kelaga vaksin komama ken edolang make pini ken ni fansi chuning kang lo ladak arat sele komat mama corona vaccine sele kian idolang ma kado ifan kian ifan si chuning dilo lapen sele bang na thantap alam la vaccine ka pheri alam ma ke lahai ke pheri nang nilo li tumta en holo kado ita en holo ai rat tum rong tumta sele pheri nang nilo la vaccine en ifan si chuning rikang lo lapen ikwa dan non sele heri vaksin pipon pangceng pon po kado ita vaksin endi phanse ri chuning ri la pinia betak la puan se kangton iglo arni kemi kardom